o kou whalou atu he ki he talamalu e whanua lotu pe moe a ko. Pe o kou whapapatu ki he kerekere mo e whanua koine e kakai tupu a anau tolu a e kerekere i matakari nana wala i Kenpelani. Pea kou whatapatu ki he tahine prinsesi la tu fui peka tuko aho. Pea mo mai mo ako pune whai he ni. Pea kino ka inga ka maa whoki a e tala whikaulahi le ore o Tonga ki Australiani ke tisi tui halangi ngie. Pea ki ngahi haa, kau tai whanua whare matapure, kau taki lotu. Tonga ko toa pe mo mea mai me ngahi tapa ke keo e kolope. E tau Polokalama ko ia iloa ko e Tatalanga Lepa o lo au. Ko hoko atueni e tau kaweinga mo e tau talanoa pea mo Johr i Fifita pe me mananga Tonga. Pe kui loa ko Vafilosika, lo au Vafilosika he lo au. Ki he tui pe mo e Saienisi pe ko e Lotu pe ko e Saienisi pe ko e tui mo e whakauhinga. Koe haa no whainga whakarea ka koe ne tuku au mai mo na whikau aki pe mo e keheke. Pe na makamata mai pe mo Johr i he kawe ngani pe ako toi hauenu toi whakaiki iki ange. Ka ko utaritari loto Fifita ke utaritari reia Johr. Ko Johr o ku lotonga i Franse ko ia ai tangata me whai ai analaiso o e tau akapului e ngai mea whakateknikare video mo TV. Pea ko tau professional analysis tia ki he tau i karatahi. Ka mirea mai mi Franse pa ko Fifita lahi. I whainga marea Johr ko poki enu o se whaai ka ku Fifita pe loto Johr ke ma hoko ate tau Polokalama ai aku. Tari lere i koe Johr ki Franse, te tuku atu ke te koe ke kamata mo ke hoko ate tau Polokalama pata toki hoko atu ai pe MALO. MALO pito. Johr ka taki pe Johr ki mua ke hoko atu ke ka taki mua maa ki ongo ki e ngā uarai whai whatungi au mo whai e tau i karetahi mo i te watu ki e whea wika ta toki hoko atu MALO. Ia MALO pito po walu ma whakapārie ki te whaia ma whakatau noa ki tahanga ka vei ngā maho i taha i hala whanonga u tau whanonga ia he māmantoni ai ka tara noa ki te tui ia moe ako pe koe lotu me Saienisi me whakarea. Toko la ka hange ko tara noa me Polokalama koe ni ka palere mai au pe auku ukai pika kaine e la wai ki au pehe ko whai hama kakato hono wei pe hono siofi pe hono tala noa ko tala kai tala ki ai ai ne lahi whau pe mo ne fumahanga whau ki he mo ui e anga ka mo ui ka ma ai ne lili o ma pe ka wa ka hu te ka mo oni pe evident o tupu laki me te i taimi ko tape papai te tupu. Ko ina pe papai te tupu ai ngā whakatotolo ma ngā te kumu o papau pe he makapati te pawas me mai. Ko tui pe ko i o tau whakarea he rifa lotu kai umaa ta pati o Saienisi biai. O iki ko i kotoa. Ka pika kai me to wai o tupu laki me pa ka uma pe ngā ilo fo o whakakau fo o mga aki. Aki mua whai whakatano i te ai pe aki no. Ko whakatau kei na le whakakoko ki matuani kana ka maki. Ki tawaha i whanua kon ko Franse.
dalam so ko mo ye me pakau apa ya pe ko e timi o ku malfai mal te wa ke ulaki wa inga Mari. se avi pa mamani e na ya Tonga pe mo island a Fifita se te ma ai pulu pupi e no pa Tonga ai ko hane ko fa na ka tahan na pulu ui e ni ko pulu te ko e tauta ma te whara. Ai timi whika o laki a māma ne taimini a Island, te rai me timi whika awa a māma ne taimini o South Africa. Ka wia e timi whika nima pe ka wha a māma ne taimini o Scotland. Ai ka ngai timi lala taha aia, te ao mahalo a whakataupe te risi o a tū i te mua kai naka timi kawa te pūlu whaika tātaa. Ka tū kai ke whaha kaya ke hoko ka me ke ni sia ka ko hoko ko me ke te whakairia ki mato ki ngā pāwe la kia ko whatomi ai whakahoko vei pāmana i ki hau ko ni pia koe ki taha iwi ai tuku i te tāwh te le tau pai atu ko me ka toko ni loto lahi te toku te toku i amana ki le ki to i haola le pito ngahi wa inga to te ai te ora kua inga ai kai na sistema la o ni pa sistema plan o apa pa sa te filit a hiwa o ka pa te mo me di te ko whaka amu e te hoka ko te ka hi ai sia na ka ti ka te ko ka pai te mahalo ko ngā oe ka hoko te o i ni ka mo le rei ka to ai ka pai na ma opo te se avi mahalo ko me fa fita ta ko na ko o ku ia ia po la ni la se ka ka ko mo ka te na ka pa te ko maman o a o piki tonga na la po mai ko ti na tu po ti na fo no ko ta fa na mahalo ko ki fra tau ke no pe po wal fra tau ko te ti vi mo si agavaha o maburi ke fai ua whakauria i he timi pia ku hanga ko lau mou nere ko toa te timi pia te te wa toa te kamata se ahi gopa e ipo a pāpa MALO po wa MALO o vito Vafilosika pia o ku uongo mai e whamatanga mea mo e ngongo ke o mai o ku Fifita. Fifita e mau whanonga tū pia hange pe ko tala noa mau tuko te mau toka ngā mo e mau o whāpa mau tuku te ringa atu mo te watu ke mamatai ai whia ohilahi koe ne ipo a mamani kapulu pia kau whakakai pe ku kau e tau timi karetahi pia kau whamalo pe ngai te teu pia moe ngā ue lai ko toa pe o ku mowhai e te teu ke kamata ai whia ua kapulu pia moe te teu ata i karetahi ngai timi kona ku hanga mai ka kua tu ai tala monu atu pepe moe o whalahi atu pia me he tau lo au me mananga ken pela me he tau poate pia koe kau mata a kapulu ko toa me kau mamai a kapulu pia pe he foki ki mautoro ki a molusan mo family me heni pia o ku o atu pe me tau kau lo au e ngai whitu me tau kau lo au me to ngai mau o whalahi atu kia te koe ka maa foki a e whaiako mo e kapteni pia mo e tau timi pia mo e kau ngā ue ko toa pe ku mo waluka e. Kai tala monu atu ki hoko atu pe tau hanga pe ka vai ngā fia pe mo ngā hiwa i ngā malo i mo ikuna. O whalai atu.
Kai hoko Malo atu e Johr ia malo. ia popo ke e tamatata ko hauka ke te Polokalama i faith and reason te tui te mo se whakaohinga aki te ko ia o to i loa nga no ngā rate hea kai toko lahi ko ka unu tui te mo ai ko te ko o tua Saienisi mo ngā hinga ke ka aku tabu a pe ke whakatau kalta te me ko kawana lai whakatai me te te hea ko kāna kato e whakatau kau ko kāwenga ki mālo mahina mai pe sula hai whao ia o kāwenga e ku mapuna puna mai pe hame ha vai ko ai moni me ola nai whakatalo au kau ko ngai Polokalama mai whai whakahoko mai na whai tāna ala he ki he tika a ko reason ko science te me ngai kau kau no atu mai ka veinga po whamoni na wiwa mai a ki we ki he whakawhai tūtui ki he whai reason ko tuka a pape lava o kamata ki ngā unat ke whai a sia ki no te ugu i ai se paki paki te koe tau pe he una whehanga hangai te o te tāmate aki te oku na lakataha na whengau takurere. Hare. Ka koti mahal ko ia e whai ai a whakauka te whai whakatala noa te ku kawenga lahi ia ta konga lahi ia kawenga ko ngā te mai argumentation ni o mai meo ta pati loa pe he ni o ku se pakipake mo ai mo kawenga na faith o mo reason he ke lawa ke nā whakata ko taha pe o ma o alu pe he ni lawa ke nā whakata pe he argument mai whakau i taha o ku kai hana se maho i ngā a ko te koe ani te ki whakatala no te ki he kawenga koe i hana se philosophy Hare. ki mo atu o lere mai e o atu tam tau ka te o ata ngahi inga o hange koe tala no ki hana se hangai o tatu ki hana se mama o ia ia whakau kau o ku pehe koe tui te moe Saienisi o ku eke te aku i kai ke na whenga ia te kawenga penia lere mai mei mua a ko tamata te whakatara no te o kuia koe Jason koe ngahi arguments na whiwhiwi ke te he mahi ni ko o ku laua pe ka whaki te he toko la ka whaki o lotu o ku maalunga me tui i ke iono whakawhiha maki ki he reason ka pere mai he whaki ko ko te nau tōru o ngā ngā aue me ka whaki o reason me ka tō ko reason pia ko safety o ka iaha mai ma mo on i ai ko ngā tui ke ngahi mea o kai te lawa whai hano whakamapopo pe hano grooves ai ko anga ia hano whakatau ki ngā whakawina koe ka wenga. Pea koutu i mahara koe tahain haka wenga o ku lahe no tālanga i mate ka wenga lai ka tālanga i koe mate ka whenanga. Pea o ku kai ko hame ai au he wha o he hono mua ni
o takitaha to fai hono teke, pia hono MALO I hono kafaaki, pia ngai ki he nganga tausia o I ngā unu majoa ai CRC. Kau tai te whaki ma wahi I ki a tanga na hawai na te a whai te mai a CRC. Na ia tai ni na whai ai ngahi whai whanafo o I ngā lotu ma CRC. Ka mere mai ni na hanga na tolo na o kai kia hame ai a tū toko taha te mo tū loa ai lotu ia ka ta tau ki Saienisi ha ki te ka reformation ni o tangata na hamo whai ai I hanga na whau na whai whakarere ki he lotu na tala mai bena toka lotu pe ia ka whake taha koe o I kau na rere mai mahalo o kama siasi katolika dan orthodox tapi nongo sa taha ke whai no hiki e tu unga kuia ia ilo tangata ki hare volu ke MALO aia I whakakau kau ko tau I Saienisi ai kau tangata ki tau tarano I Saienisi ko tau tau lama o mai ai no whakapapau I no whakatonu hia I no sili no experiment ai tau whakatonu te ngahi o te empiric verified. Ka veinga ko ia ka lava ke tau sia I hono Te I he sia koe ki ha pala mai pia te iai te kau lahi I he lotu pe sia si na whai na wa whakatotolo kana na wa te whakasaienisi na lahi au pito te na kai ke na whakai na mai tā koe ni ko māua ai whai mo o ni whakasaienisi na whakatotolo tā whakau ai ai tui te tua o lotu I he tāna nau whoki mai ki nā tono tāna mai teke ki mautolu te uhang he mau mai whakatotolo ka koe mai te kumi ko tō whakamā silai koe whai hono whakamāma ki matou ke mau sio ki he whakafo ofa kia mo tae toue ia ue whakatupu ai o tua ai o I he tapātia o faith. Ai koe tahe ngahi whakau hei koukulau kaya mahatu te whakikia ngahi Polokalama Tefuafaifio koe Fitism ai au taranoa I te ngahi whihangahanga o se pat I ka whaki koe o faith kia mo reason te koe ako kong tau te whakahina o whakarea whakahina ni konga ai Saienisi ta mo God te mahalo ka ulaki ia koe ua te ki karatara noa te peka ko whai ki koe koe competipelism ai koe ai ki competipolo na te he koe te kau koe recent te koe lotu ka koe Saienisi ka koe otua Saienisi talamai oku o koe na iai te koe na exist o kamai o kuna lama se na wa tere au na whenga o atu whakawhia ki nga waia te kuna coexist harmoniously ai koe ulaka ne nai tau mai na whakanahangai o faith te mo recent te koe Fitism koe ni tau ala ki he competibilism te koe competipolo ai o tama koe ni a faith mo recent talamai rewa au ni he kau filosofa o pohiri o amuni taimin o teologia o na argue ko faith me reason tau mai o na kau ngā lue whakataha na wai
i he relationship ke koe whakakama mea lere a pita ai mawhetoni atu mo whetau e ai aku oku kahoine nau pehe koe oku hange he faith ngangi a complementary reason ati ono o agi ka whahinga whakakaukau te whahinga view ken hange ai o whakaata e Saienisi ken na usia pe ke to uta ki ha result ke ga whakakaukau ati mo oni ha whakakaukau te a o wanga pehe na usia o hange o whaitako ni a he faith kautamaku i reason te koe ako kakante ako o to whaitako ni a Saienisi ati he naunga he kumi au pehe pe whakatata to ngahi whakatotolo whaka-archeologia taimini whaka-Chinese ko na hanga o unearth ke na hanga mawai ngahi mea me pohiri o me hanga o talamai tā na mo o tenga ngahi tatu i o te rit o ko mau e me Royal Shield sila ke na whai ko a me tohe o na whai ko un ai mai ko to whai ko na tāpuni me ngahi tohi dokimeni o ai go website e ma tai si last ko ma ha pe ngahi sila pa ko ma ha pe tai ni anga historia ta historia ko mea ko na pilo ta na mon pe na ia tanga ko paila ko na ka ko au se fai tama ko na ui ko Yeshua ko sisu au kai ko ngahi ngahi narrative ni ai kapu ko ngahi extra non biblical o ka whalala anga lahi a pito kia ai tau ngau e whaaha ke nau ngahi ngā a redo tanga ko Josephus o kai te pūria ka kaha ka historia nau ka whare koe taha ia ngā ka wā te hange ko tala noa o mai te au asi hake ia he taimien asi hake tana ngahi archaeological finding lahi au pito ia o ngā whokinai ke ngā hange tala ngai ta au kuofu te mo pe mo one ngahi claim kuantu ngā tala noa wasi te tapu te hange ko lau ko ngawe e Saienisi area o archeologia pe ko tapu kumte ko hiri te ita ke ngā tape ai hange ko tau tara noa ni he au Saienisi mai ki mui na tai si o pehe ko mamani ia ke te anga mai a sa paga na tau rere manga te o a pe ke Saienisi pe to ka o tangata ron o hapo ngahi mea tapaata ai siat o na lao rewa o siofia i lo i tā ko mamani nga unu ko tō ki tō a mea ko tō pe o hange na moweta nga whaki ki te taha o whae ge na o hatu se whakakago in te Big Bang Theory te mai kamata na ki whakoine taha tupu e mamani ai a rewa ko na ngā au taprewa o na kamata ke na hange ko na hanga whakamoni e taha o tui tāna i ai e kamata te hange ko glau ko ngahi se tokoni aki ka me se ngawe aki se popo aki se whakamoni aki ai lotu ka me Saienisi ka me otua me Saienisi ka me faith and reason ai a ko ka venga hanoa ka venga ulaki ko nga se pakpaki ka venga hanoa ka vai na ko nga se ngawe aki lele i te ngawe te harewa ngahi ka venga no tamai rewa no Koi, ko fu whakawae ia,
o tuai a reason pe ko foundation ni a reason ai tau tangata na whai kono o tangata filosofa i loa pe ia no teologia o ke ai tangata koe o ku i loa ko stino ai ko te bulau e he kau lotu o siasi a se toko la tawa e te kau a whatoko na uien ko na tahana kau tangata pānoni pe kau sei o kosteno fipo aina ne pe ia ko tui ia ko foi kaveinga fie mau ai o necessary ia pe o fie mau ia ke found ia aina ne pe ia ko faith is a necessary foundation for reason pero ange ko lago ko whakakau kau e tangata ko ni ia ni si imuin e pito mai no tu hape ka whakakau ko ia ngai ko lau kau ia tangata science ilo mahala dia ko tahan ngai ka tu e whakakau i he ni tate he te he competitiveness na te he masile ni toni ko what a beautiful God que ta ko mai ngai ta inase mo ta wako ke ai ta ilo lahi kia te i kana kai te he te fai ai sa te ko ne na sa to lo fa ko ta ilo mo ko to ta mai re ko kai ke te se pa ta wa pai na uhinga te na ilo mo ta se ko mi ko to ta fa ba ko ia ia ko tua ko mai na hi lao e ta tu la law of nature kala lito ne kala mai te fai te tau wako ai ko tahan ngai whakakaukau ange ko lau ko se pakipake e te tau laki ko ua ka na mawhaka ko lua e te whakakau a kostino ka mai kostino o kufu necessary pe fie maa mai tui e fanteisi nia ke te whai me kaka e ko lang e ko ka unua ai recent e ko e ako e ko Saienisi aina ne te heko tanguta mai tui hangema o mai framework to understand a natural world e agostino ia pe reason e lava ke tau ngau e akia ke tau to hanga to whakatotolo ke to loloto ai te tui ai i te whakastosi o to wofi te dia ni ko ia o competitiveness ni te ko whenga ati e koe kahe ngahi whakakaukau ia ko konga pia o competitiveness ni ai ko faith is a foundation for reason ko viu ia a postino pe ko viu le ko tangata filosofa mo teologia pe taha ko toma akino pe ko tomasi akino pe Thomas Aquinas ko katanga i se a katolika orthodox mo pe nga se a dola no katanga i maton Saint Thomas Aquinas pe ko tangata pot apito te ko Saienisi te foi sino ngā ua ia ai faith te ko tokoni aki faith e to mahakino ia te nanga whakatu mai ko hange he reason tokoni mono to whakaloloto ai faith ai ko te mama ane whakakau a kosino pa ko te hange mo whakakau i he malo o ka venga lahe ko competition ko ngā whakakau ai nai te he toma akino ia na le tui ko reason ko ako ko faith ko tui ko lotu
ku tikai te na te paki nga wai. Magi na te paki nga wai a ka. O hange I te yako, te reason, te Saienisi. O te hanga o mai, how rational argument, te hanga oku I lahi. Tui whakalo. Tau tau ilo pe tau tola e ngahi argument te tu ko ni lahi. Whakatala noa ki mua. Ni argument ni ko ia. Te tau mai ki he lolo tonga ni, U tau ke sio pe o ke ngā uru pe o ke o mai pe. Ai ngahi tokon, pe ko ngahi pou pou, pe ko ngahi hala whanonga. Ke whai aka no whai toko nia o tui, lotu. I he ana ko whakai. Ai koe tahai ni ngahi ngāwe, pe koe ni ngāwe na whakahako I loa koe suma Vafilosika, koe tahai ni ngahi ngāwe lahi, au whakafofa, lahi ngari wori ume, whai halari e talanami, ka koe tahai ni ngahi kawe ngāia ka ni talanai, o hanga e he reason, pe koe e ako, nenga o mai e whakalaka paha whanonga ki koe, ngā unu ai ki mua, ki koe whakawhewhetai, e mo te whakamalahi yang e te tui. O gai pa mo e si o le mai taha te koe liwe taha te hapa te koe iai, te koe existent, te koe existentialism ni, maharo ka ke whaoen ki he mo tolo te amai, te taha ngahi kawei ngā maha inga lahi, asi mai I te ngahi konga mai ki muini, tak me taha kau filosofa iloa, kau soren kikaka, na ane hane e ai o whakamalo mai, a maha inga, o e whakafoitui. Maha inga whakafoitui, hane koau, e tāna ko ki he area o e existentialism ni, nanga o tarana lahi ki he existent au ko tangata, au ko human being. Pai heni whakamatawa ko, ka tahanga ke ka whai pao existentialism ni, ke ko iai, I ka whakeo tana. Nā hanga I o whai hono whakatoa, whakamahu inga, I te whakamahino lahi mai ni talapai. E mahu inga ko e toko taha iai a aku, iai ko taha koe, iai ko taha koe. Te I loko I a ki tau tō whakafoi tutuina nā taratoa ki he faith o ku viri taki pe o ku piki mate ki ai whakafoi tui. E ai no pe mai ko ki he anga si o ko faith pe ko kuia o ku whakafoi tui pe o loloko e ne nofa nai I a tau tō whakata. Te au ku I he kai ngahi o ku pipeni pe whaahit na tui no hai ka whewhia ko I a tau tō luia. O whakatata pe mahano I he ngahi. Ngahi mea no lama ue sia I hame ka I hana e tau. I tau tala noa mo ta whangau ta pilo lele I te kapal te kupuha ke hina. I wheitu I he area o India. Mahalo beti I lo loto a me wheitu ta tau I he environment o tupake ai te koe. Te mahalo beti I he whakatū I whaka hahake pe ko isi te I ai. Ngahi tū I te puta ko Buddhism, pe ko Hinduism. Kai te ko never o whai o mai o ngahi experience ko toa ko ni o whakate fito pe ia pe relative o subjective pe ia. Relative pe ki whaitu o tau pate ai tau kai ke chulare ke piki mate ke ai ko ngā ko mauia pe a te Chinese ko te research na hini o pe tupulaki mai ko ngā te culture mo whaitu mo o tau ahlake ke ai hange ko rea ka mahene halo o ku tau lava ke tau ngawe a kino whakaraki he mala o filosofia ko nature ko tau ulunganga to tupu mai mo ia whakanapula ka mo nature ai ko mea ungi hanga o
o fai hon whakafua ki tau tō e kawa e whakatatai o e mai whāki o e mai whae ana ko ki puhat ai ko ye o fai whakatara no kai a soren ki ka kate ai filosofa i loa koe ni i he tala are, existentialism e me tala mai o ko faith i loto be ka tolta kai ke lava ke ta ne o mai fa tilo me fa na foto fa na tau se tu poa te mahal ko ka veinga fa ka osi i ka veinga ko ni lava poa ko ka tala no ta he mu ko ya ka si o ka ka so te la ka ka ko ke na i fa na tu i ko ni pe na o ya ko pi o ku ane o whakatau ki ai faith, ai koe tau se lau nau ke hei natore koe faith ia o ku nau ke natore koe mea whakatau ki tui te lawa pehe whakataha a pito. O ofi e pito pehe ka ngā koe a pi, ka te pehe toka faith ia ka pehe o. Whanau koe tui is the matter of faith of the tui me atoa, ka te ngā unu ki ai, ke tō tahako ki ai the version of you. Kada ne peherea e nā tōreo ko reason ia o consider ia ko basic empirical knowledge. Ai ko scientific inquiry. E ta hange ko nā lau ko definition i te whakauhinga, te ko uhinga, anga maheni, mo whai taha ia o whai ane sio ai ki nā tōreo o i area o Saienisi, no ngāo ia ke nahi whakakaukau pe ngahi a poini ko ia, a ku mahu ina whau pe ilo ilahi i ngā raki e ia ko tō apapa e a ko whatu na ui ko empirical knowledge, i ko ilo na e whawhua i te koe maa, e no i kuna i whaka Saienisi, e ngā ngau ki whai experiment, pe ngau maa mea i nahi knowledge ko ia, ai ko taha ko empirical knowledge ia, ko scientific inquiry, pe ngau whakatotoro whaka Saienisi, ai ko seria secular aguia, ko secular perspective, ko secular standpoint, ko ngā mai, whai taha ko ia, ko whamatala i mahi, ko empirical knowledge, ko scientific inquiry. Ai ko ni ihto la, ka whai whakarea, ko tala mai, ka pakai e lawa hape a i mamani, sai ya ni ya whai ka i o ka yaha no maho inga ki tō hon. Ka te watu pe ki whakakau koe ni, ki tau sio pe ki ai ko ngā koe kahana ngahi. Sa tō piki maho inga api, koe kaira i tau hanga involved ai whakakau koe ko tau hatu whakawago empirical knowledge, my scientific inquiry, ko whakakau whaka Saienisi, ka ia te ia pe ka pade tau holo mui mai ki mui, o tau sio te ko whakakau au, o ku te kai te tō whaka Saienisi, o whaka Saienisi, ko whai atu siri ane. Aga tau sio ka me e ria ko o filosofia, e hango involved, hango foi principal, ko hango foi whakaukau, e ua ke whai atu, ko hako ko me afua ke whai atu, o siri i hako mea i whamati, ia te ia pe o hala, ia ko uhi ngā ngā, ko i ngā, ko e foi whakakau ko ia, o i kai ke whaka Saienisi. Te ato ke ka mai ta plana ta, o tala mai te mea whiwhi, o siri whaka Saienisi, e ke ilo ko e mwhi whonga pe me ua, ke whai atu ko siri e mea ko tō pe kone, pe ko test, ko me whakarea koe ki tā wā, ke māsila taha, ko test for truth, empirical knowledge, mo scientific inquiry.
sa ko foi se i pe kuia te kuanga fe e tau papa ko me ko ta pe ko fonga si fa sa me ko to pe filia ma ina i ko face ko ni ko me ko to pe te pa ge ma on mo ni mo chu pa ke sivi fa sa disi que ma wa chu ka ko fo i ka venga ko di pe ko fo fonga ko ni ia te ka fa sa disi ko ka filosofiko ka ke ko ta he na ka venga ko se ma pe ki kamata no ki a kini kini aku pouval ko yanga ko e sio ki Mare. ki fikai na aki ko finga aki a faith ko mo reason ka ka ko ka mo ja no fai ko no fai ki ko ulaki ko conflict mo separation ko na fa mai ko pati de fideism e ko tu ko fe paki paki apito ai fa ka ka ko e hono wa ko compatibilism pe ko ya ho ki tawa i ai sio ko na finga o a ki fa ka ofa apito mo na se popo wa ko ka me fa ka venga yi te ka wa fa ka ka wa ostino ta mai ko faith fa ka wa ele ta ha ke manga me reason i lo me sa si ha wa pa ma ki no me sio mo de li ta mai ko reason ko ia te ke mui hono popo na mono to whakamasila i ang tui pe ko faith no sai ka to ai ko na se na ya te Ai. hono tolu rewa ha te ko na whauka na so ren ke ka la mo ka filosofa te o exist da tension ni o na tala mai ki whakafo tui o ka revili ke ka piki kai ko ka piki mate te tui o na tui ko tui ko me i loto i tau i o tangata i loto o tau tō uia ko whakaasi rewa ni ko tāmako ko sekila ko kina tōru o ki ngā unu pe whakatatau pe ngā tō mo i lo ke te tawai whai o mau taramai leo tō uia o tau pe ke tau konsita a whongu whakasai nisi the big knowledge of scientific inquiry ke whai ati e tau hana o te kumi ki truth te hangai kong tarano te iko e lahi o tangata i loa poto o filosofa i ka e ria o sekila tawhaki sekila te mau aki o pego e faith o ku e kai ke mahu inga whāwia i e ria ko reason e kai gari kākunga na e ria ko reason e ako e science kai uma area ke i ranga o whaiwhaka. Mahala ko tui e pōwal ko ki kamata ia ke tunga wike ka hako whai whai ki ike pa ko tui o me kā pui whakatala noa ko te palai. Faith me reason pe ko tui na mo e ako pe ko o tua me service. MALO pōwal. Malo bito Vafilosika pe ko hulu mahino au pito pe ma opo hanga o folai mo ho taukawe e ngā i whakaukau i ho talanoa mai koen ki he tui pe a Moe Saienisi Lotu Moe Saienisi pe koe tui moe uhinga pe koe hāhano whainga whakarea ka koutui o ku mahina o bito ai kaukaua ai kau Saienisi mo kau filosofa o au ke kau filosofa teolosia na nauhanga o tala noa ai kawe ngani pe koe hange ko ho whamatala koe e ka Polokalama Tefuafaifio koe ka wenga mahu inga nia ke tau ilo ki ai pe tau tala noa
te fito ka tau tolu ko tau lot whakaristiane, pe ki tau tolu tau i he umala e ako, te fito ki filosofia mo e Saienisi, mo losika. He oku tālanga i whewheka au pito e nau kehe, mo e nau whekau aki, mo e nau whelala vehi. Paku hoko i ngahi tālanga ia he laulau senturi, a umai eni ki he owa he wāwhetau e nau tālanga i oku mafoa i ngahi whakaukau pe aku toi māma ngai ho tau atamai mo e anga e tau whiwhiri mo e tau wakiri whekeri hakiri ki he umoni i mea mo ui. Ka koutui koe poin mahu inga ia o whamanatu mai ai mahu inga ki tau tala noa mo tau tālanga pe tau whekumi loloto ki he kawe inga mahu inga koe ni. Koutui e lo au Vafilosika ku mahino au pito o folofola mai he ku mahino ke te au mi o tala noa. Te ta alu atu ki he toi whakaiki whakakonga ai upoini koe ni pia mga he whakaukau ko ke tuku mai e. Maari e whoki koe o ko nofo mau peo o whiwhiri whekumi hakiri hange koe tau ngāu o whai ke uka veinga mahu inga koe ni he ku o mai e whaahinga tala mai koe mo ui ia, koe ke ano uhinga mano mahu inga, Pea ku o mai rewa ai ni i koe na ngena ke tala noa ke ai o whamanatu mai, ai mahu inga o mo ui, mahu inga o uhinga, mahu inga e tui, pea koe tui o kuharanga whakawakawa ai ki he uhinga, pea koe uhinga o tau whoki ai ki he, ka koe umea koe ia o kune hanga mau pe o whawhangu ke tau o whakaukau pe aku kai ke tau pe he whoki hala au pito ta whakoe, tonu au pito ta whakoe. He koe ngahi ta whaaki ia o mai pe e nau ngahi te whitoi. Koe pe nau ngahi whakaukau na tolo o maari e pe mahu inga pe mooni, pe koe ngahi whakaukau, mea nau ngahi vai anga. Mo nau ngahi MALO hinga. Ka koutui koe ngata anga ia e ta Polokalama, pea kou whakamaro rai ka te koe neongo ho mo ua he i kare tahi hena mo teu Fransei. Whafufonga ia tupou mo e whanua mo ki tau tolu kotoa e Tonga kotoa pe, ka oku ke i tuku whainga maari e pe i he whemoe moe kina mo e mata umu e whatongi a ke anga o whakahoko mai mo ke wahe mai pa koe mo ui o e tangata whakatotolo ko mo ui e tangata loau mo e tangata ako o mo ui pe ia i he fo i mo ui koe tō onga mo ui. Ka wholau, ka whahe ngai whatongi a o ke i whai pe whiwhiri mo e whekeri mo e hakiri e Vafilosika koe ke tuku mena. Analyze o ka pulu pe mo whaitutu pe ngahi movement e ta maiki mo nau ngahi whaiwhatongi a pe mo ke i lava e rei pa kou whamalola e ka te koi e lava e rei mai ka Polokalama mi hena tu ke ka pau te a mea au ke whie a whangatuku aki pe ke te whie tala noa mai kai kai te ta tau ai pe MALO. Ia, MALO pito po MALO koe i mea si au pito pe si nofo ma pe o ke whai se kumi wawaku te oku te whakawene ngahi paukago ke Saienisi ka koe paukawa Fransenia i ke whanua na nau toko nahi ni Malaita ke pakau filosofia ka whātua i he ngahi ngau e koe ni o fufua i mai ai au inasi. Mātou whaosa ki pe ai pahangahi para noa, mātou ki whakahua pe Lotu Saienisi ka whakahua mo pena ni he o koku whangataa ke tau sofa ni a koe ni ai kalanoa ki tui pa mo ako wam Saienisi kake ilo profe me afua te tau ngawe. Ka tau ngawe wea ke me afua ai Saienisi
ia tō lalo pe whaafu i te mala a ko o e tui ka bate tau nganga te mea fue tui si whaka ofa ai Chinese pena me pehe ai he tangata koe ni ke whaa sa ki peia there cannot be a fundamental conflict between faith and reason since reason is just as faith-like and faith is just as reasonable as reason. Ai ka mai ko ke he pakpaki a he ko ngā ka reason ni o te ko Chinese o ko mei yanga no natural mei whakatui pia koe tui pe koe whei i hea koe tau tara no ngei ko mahi noi o me ko ni koe i ngā koe koe ni koe tama koe i tama koe malo apito poua Malo apito Vafilosika Johr Fifita lava rerea Polokalama o ke keri pe o mo fo iua koe ni he tui mo uhinga mo tui mo Saienisi tui mo Lotu aku maari e pe ko aspe ai ngahi hange koe ngahi whakakaukau a loto koe a mea koe whekumi tau whekumi e tau mai tangata he ko aspe hange ko o tāno whakasi o ku malawa pe mo kona ke o mai. O ku malawa ke hoko ai tui ko e haranga whakawakawa ai ke tau i tala noa uhinga. Pe ko e tau whoki me heki he. Kai ke e ko e tau suatu koe ke hange ko e ngahi te whito i uhinga o whutuku mai e whakatotoro ka o filosofa. Now, o mai e foi Hans, e foi whakamahalo, o mai foi hypothesis. O nego Maria e ko ke fu ke lai ai Hans ia pe mahalo pe foi kes, pe foi hypothesis pe mo tui e ko koe tui pe e uhinga e ka e ku tuku mai ko inga ka whai ai ai whanonga ke toi mauange hangai. Ngai mea mea funga foi tui ko ia toi no loto ang. Pe ku toi tānaki mai ki i foi tui ko ia. Ka ku Maria pito ko manatuia ke foke whao sa ke ku tānaki ko filosofa tau tolko ko Fifita. Na e whai maastai a Tenisi e filosofi, ko fofo filosofia a master filosofia a Tenisi i master ko Fifita na a ko te malmalo professor Futahelu. Para no foi a toka terine con o realism i ko nga ko me ene no foi a futa empiricism pa mo realism. Ka koe maria ko si whahare mai ke university koe ni o ngalo ya university koe ni i Perth o i katolika hau ia o ako ai pe a ku whai ako e pepa ke whai ako pe si whai ai ma ono toke tai e filosofia koe tau fuafua toke tai ai hanga tonu e filosofia a si whaika. Kana e hawa a si whaia koe maari e ko whie lawe ki ai e Vafilosika hau ia o liliwa a si whaika ia me realismi o aluia ke pragmatism koe Charles Peirce pe mo William James. Aia nana nofo na waia i e pehe koe mooni e whakauhingai a ki ia a o sio tonu ki ai mo o alu me he tui ki he mooni te koe tui o kune koe tā noa whoki a Charles Peirce e ka noa ia ku pau ke fou he tui o fou ai ke alo iloha mea. Ke haurewa si whaia o alo si whaia o awhia o alu ia Charles Peirce te whito ia Peirce.
Pena e whau ene fisisto ke tā ana ia Charles Pierce. Ko e hanga ia para o fesa futahelu mo John Anderson makau. Kau realis koe a Sydney Uni mo kau a tenisi. Ka koe maari e kou whi ome e whatata si whaika e malawa. Ke alu ho tau ata mai pa tau toi sio i ke ngai fo i mo ni mea o ku pehe o ku kehe ia mea koe na e tau ka vei. Pena e tu oai e te whai ako. Ai a koe tau sio ke ai uku o koe e lau a parato o ku me pehe. Koe stiu teni whaka ofa ka pau koe stiu teni o ku mui pe ki he mea o ku tala e me whai ako. Koe stiu teni o ke lawa e whakaukau. Ka stiu teni u hau whehanga ngai ma ne whai ako. Mahi noi koe stiu teni ia pe koe toko taha ako ia o ku kamata ki whakaukau. Ka koutui e Vafilosika te tatau a kia. Ka kou whamalo lai at ka te koe ko ofa lai at a monu a te tāna ke tupe whamanato te tala monu. Ka e tuku ke tatau ai ka tatoki hoko atu. O ke kei hena be, malo maha ku motu mai a Vafilosika. Ufa malo at ka te moutou koe tui mo Saienisi pe koe tui mo uhinga koe lotu mo Saienisi pe koe tui uhinga pe me se koe taia me tau mananga i tonga wa ko koe tangata video mo TV analistia ai i karetai ko fa malo atu mai kamu mea